Our last keynote speaker is from Ngāti Koroki Kahukura and Ngāti Mahuta. She is what the old school Greeks would call a polymath, a person of great and varied learning. Pania Papa is a passionate advocate for te reo Māori. She is a teacher, a television presenter, an entrepreneur, an award-winning composer, and a damn good netball player. The Australians know this. Pania started her academic career at the University of Waikato, where she lectured in te reo Māori for a decade, and where she received the Vice-Chancellor's Award for Excellence in Teaching. Pania then entered the private sector as a director of Takatū Associates Limited to explore her creative potential, and that idea of creative potential is something that's come out a lot in today's talks. Pania was also involved in the establishment of the first Institute of Excellence in the Māori language, Te Panekiritanga o Te Reo, and was included in the very first intake of students selected by Dr. Timothy Karetu, Dr. Wharihuia Milroy, and Professor Pau Te Mara. Pania is well known for her special talent for musical and lyrical composition in Māori traditional and contemporary contexts. At the 2002 Aotearoa Māori Festival of Performing Arts, one of her compositions received the award for Best Original Composition, Mō Tiatia. Pania's musical and creative flair, combined with her language learning and her teaching excellence, are integral parts of her company. Pania has been involved in the collection and the preservation of the oral history of her marae community. She was an Aorere scholar, is a foundation board member of the Advancement of Māori Opportunity, has represented New Zealand as a silver fern on numerous occasions internationally, and has been an ambassador for Māori and for Aotearoa in both cultural and academic contexts. E te mārei kura, e te wahine toa, te kai pupuru, i tō tātou reo rangatira, nau mai, whakatau mai, ki tō tātou whare kōrero. Pania Papa. Ko au tēnā. Maunga tautari, he maunga teitei, titiro atu au, aroha kau ana, e rua aku ringa, whitira wai wai kato, hei piriti mai mou e te iwi, ki taku manei e. Kia ora koutou. Te rā matariki ka rewa i te rangi, hei tohu i te ahu o te tau hou, hei whakahoki i ngā mahara ki te hunga i riro i roto i te tau ka hori. Rā tau te hunga kua whetūrangi tia, tukuna ki te rangi kore kore ko ai. Kia piki te ora ki runga ki tō tātou kiingi kia tūhei tia, kia tatu te kaha me te māramatanga ki tana whirinaki, kia whatu moana me te kāhui ariki nui tonu. Pai mārire kia rātau. Ko tātou ngā kanohi ora o rātau mā e pīkau nei ngā kaupapa, tua tini tini o te wā, tēnā tātou katoa. Kei ngā waiwai kai kapua, o tawhiti pā mamao, kua tatu mai ki runga ki te papaneke hanga o ngā mātua tūpuna, ki raro i te mana o te ariki, o te kiingi, tūhei tia, ki roto i te riu o Waikato, ki ona tūtohu whenua, ki ona manga, ki ona wao, ki ona manawa whenua, tēnā koutou. Ko te tūmanako, ka hoki tū atu koutou ki o koutou kāinga, ki te kawe i a mātou mihi, ki o koutou hapori. Linda Leone, kei ngā manu taupua i te kāhui whakahaere, o te pūtahi rangahau, o te kotahi, o te whare wānanga o Waikato anō hoki. Mo koutou i whakatū i tēnei hui, mā ngā iwi take, hei wānanga i ngā āhuatanga o te rangahau. Tēnā koe, tēnā kōrua, o tira tēnā koutou. Ko whakaatua hia e tātou te reo Māori i tēnei wiki. Tīmata tā tātou hui, ko te reo Māori, te kupu tuatahi. E tuku nāna mā te reo Māori anō e whakakapi. Nō reira nōku te māngari, te hōnore,
Ki te tū atu i tēnei wā, ki te tuku i etahi punua whakaaro i roto i te reo i waiho mai ai, e kui mā, e koro mā. E rongo ana te kiri i te Māori i roto i tēnei whare, koe nei te whare i huro ai te ngākau i roto i ngā tau, i ngā mahi poitarawhiti, i ngā mahi kapahaka, tūtonu rā e te whare tāne whakapiripiri. Hei tau marumaru i tēnei kaupapa, nāna tātou i karapine pine i ngā rangi nei. Ahakoa kāore te Team Magic i rongo i te kaha o taua Māori, i nā tata nei, kia hatia. Ko te tūmanako ka tatu iho mai ngā tauwhirotanga o rongo, o tāne, o hine te iwa iwa, ki runga ki tēnei hui hui ngā tāngata. Te rākau rangahau, he aha tōna uho. He uaua te whakahua i tēnā kupu, ne uho. He aha te pūtake o te rangahau, koina te uho, te pūtake o te rangahau. Te tinana, te matu, te ngako. He aha tōna whāinga nunui. Me pēwhea e whāia ai aua whāinga, kia tutuki rāno ai, ngā manako o te hunga mō rātau te rangahau. Me o ngā ringa tō hau nui, nā rātau te rangahau, i whakarite, i whakahaere, i whakatutuki. I nā tutuki, he ahara ngā hua o taua rangahau, ka kitea ka rangona. Mā tēnā rangahau ka aha. Koe nei pia ngā momo pātai a o tātou whanaunga e titiro ana ki a tātou e mahi ana i ene mahi pōrangi. Kua tiki nātu te tauira o te rākau e tupu ana i te wao, hei whakahata i te hononga o ngā pātai nei, ki tā tēnei Māori nei titiro ki tōna ao. Ko te kāhiwi o te rākau, ko te tinana, ko te uho tonu o te kaupapa. Ko te peka, ko te huarahi hei tuku i ngā hua o te rangahau ki ngā iwi. Tai atu rā ki ngā huarahi rangahau ka whāia. Ko ngā rau ko ngā hua o te rangahau, e whakapono ana te iwi ka whai hua o mahi rangahau, me he mea ka kitea, ka rangona, ka whāwhāhia aua hua e rātau. Te kaumā whitu tau nei ki muri, i tutuki ai taku tohu Paerua, ko Hirini Melbourne taku kai tohu matua. Koutou e maumahara ana ki a Hirini, he nui ake tana haere ki te hahau pōro, i tana hara mai ki ngā hui tohu i ana ako ngā Paerua. Hoi anō. No māua e hui ana, ki te kimi rautaki e tutuki ai te tuhingaroa, ka puta tana kupu arahi mā noiho, haere ki te whakatō rākau. Me rākau te hanga o tō tuhingaroa. Ka tīmata ki te kākano, ka pihi, ka pakari te tū o te tinana, o te kāhiwi, o te rākau, ka whātoro ngā peka, ka tupu mai ko ngā hua. Ka hua mai i a māua whakawhitinga kōrero te anga o taku tuhingaroa. Ko te whakatūnga o tō mātou marae o pōhara, i ngā tau o te kore nui, te uho o taku kaupapa. E whakapono nei au i tutuki ai, he mārama, he māmā hoki no te anga o te rākau, hei wāwāhi i te kaupapa. Ka tahi, ka rua he tauira i ahu mai i taku ao Māori, me te whakaaro Māori hoki kei roto. Kāore i roa i muri mai i hinga ai te rākau, e tū ai te rākau. I nā rā e hia rau whārangi pepa, i tāngia, hei whakatutuki i ngā ture o te whare wānanga, me pēnei te nui o ngā kape i tono ai ngā whanaunga, e ngā kuia, e ngā koraua, hei kohi puehu i runga i ngā paenga puka i o rātau whare, hoi anō. I hinga ai te rākau, e tū ai te rākau. No nā tata nei i ore anō ai tērā punua rangahau āku, i au karapu kaupapa kōrero mo tēnei hui. I te pānuitanga hoki o te puka a Edward de Bono, ko te tūmanako koina te whakahua tika, e ki ia nei ko simplicity. Ka kitea te anga o te rākau e whakatairanga hi ana, hei tauira whakarau papa, whakangāwari hoki i te wāwāhitanga o te tehi kaupapa. Anei e te hio ana kōrero.
I tino hanga i tēnei whakaaro o De Bono ki tā hiri ni rautaki. O tira ki au nei e tino hāngai ana ki tā o tātou tūpuna tiki atu i ngā āhuatanga o te taiao, hei whakapūrangi aho, hei whakamārama, hei whakamahu ki rānei. Hei whakapuaki anō hoki i o rātou whakaaro ki ngā kaupapa huhua o rātou ao. Ka hua mai he ariā, he anga, he huahua tau, ara koe nā te metaphor, he kupu whakarite. Anei e te hi tauira. Ko tā kingi tāwhiao i ki rā, i roto i tana tongi. Māku anō hei hanga tōku nei whare. Ko ngā pou o roto he māhoe, he patate. Te tāhuhu he hinau, a tamariki o roto me whakatupu ki te hua o te renga, me whakapakari ki te hua o te kawariki. Ara te whakapākehā taku tungane a rāhui, hei wānanga mā koutou. He mea whakarite ngā apataki, ngā iwi e whai ana i te kingi, ki ngā momo rākau o te wao. Hoi ki te whakaaro ake tātou ki ngā momo rākau i kōrero rā ia, ko te māhoe, ko te patate, ko te hinau, e hara e rā rākau i te rākau kaha, hei hanga whare. Mena hoki tātou ka te tiro ki ngā ota-otara, ngā hua o te renga me te kawariki, harei te mea i kaha whātorohia e rā ota-ota hei kai mā o tātou tūpuna. Nō reira, ko tetehi whakamauritanga o te kōrero nei, a hakoa ngā toimahatanga o te wā, me ngā ngoikoretanga i tau ki runga ki ngā iwi i e rāwā, i tūtonu te kiingi i runga i tana tinoranga tiratanga, i tana mana motuhake, ki te ārahi i ngā iwi a hakoa te ngoikore. Ārahi i ngā iwi ki te ao mārama. O tēnei tauira rānei, te whare tapawhā o Meihana Jury, i hangā hei huarahi, whakapiki i te oranga o te tangata, te taha hinengaro, te taha whānau, te taha tinana, te taha wairua. He anga e nei, hei āwhina i a tātou ki te whakaraupapa i o tātou whakaaro. Ko tēnei tauira rānei, tēnei anga rānei, nā whare Huia Milroy, ko te whare kōrero o te reo Māori, i puta i roto i te pīkārere, te puka rangahau a te panikiretanga o te reo, e rua taupea ki muri. Ko te rangi e tui honei te tua nui o tō tātou whare. Ko te whenua e takoto nei te papa. Ko te tāhuhu o te whare, ko tō tātou Māoritanga. Ko ngā heke ngā tātai o ngā iwi. Ko te poutoko manoa ko te reo Māori. Ko te pou matāho, te whakaoho o te reo. Ko te apai, ko te tuarongo, te awhinuku, te awhirangi o te kura nui, o te kura roa tino, whare huia nei tēnei reo, ne? Ka roha te kai whakapākeha. Ko te pou te wharau, te kai tiaki kōrero. Ko te pou te āniwa, te kai pupuri i ngā mauri o te reo. Ko ngā poupou, ngā kaikawe i te reo o tātou e nei. Ko te roro, te nohoanga o ngā tautiaki o te whare kōrero. Ko te matapihi, te whakakitenga atu i ngā whakatipuranga. Ko te tatau, te ara, ki te āhurutanga o te reo me ngā tikanga. E rā tauira e rā i tīkina mai ai i te anga o te whare whakairo o te whare tupuna. Hei āpiti atu ki ngā tauira o te whare, he mea tiki atu e au te tauira o te waka. Ka whakawhānui hia te tauira wetereo a Biggs, i runga i te hōtaka o ako, e kia nei he terenga. Anō nei he waka, ka whakarewaina ki te moana, ka whakaterea ki tai, kātahi ka whakakukuhia ki uta e ona kaihoe. Ko ngā kupu matua e kawe ana i te matu o te whakaaro i roto i te rerenga kōrero, ko ngā tū e rā. Ko te whānau o tū mahi, o tū ingoa, o tū wāhi. Anō he haumi no te waka. Ko ngā kupu ririki e whakararuraru nei i a tātou, e pūrangi aho ai te kōrero, e mōhio ai te kaiwhakarongo ki te wā, ki te tokomaha, ki te wāhi, ki te hiranga o te whakaaro i roto i te tangata, ki te ahara nei, ko ngā pū e rā. Ko te whānau tērā o āme o,
o nei nā mera, o hoki, o pea, o rawa, o ai, me te huhua o ō rātou whanaunga. Anō, he aukaha, hei rangi tā miro, hei hono i ngā haumi o te waka. E tere pai ai te waka, ki runga ki te moana o te reo. Whare mai, waka mai, pūharakeke mai, whakairo mai, korowai mai, piko piko mai. He tauira katoa e nei hei anga, hei pautara wahora nei. E kite ai te hononga o te tehi whakaro ki te tehi. O te pātairanga haura nei, o tōna uho tonu, ki ona wehenga, tai atu ki ngā hua me ngā kitenga o tauranga hau. E taia katoa hia ana e rā wāhanga te tūhonohono i raro i te maru o te tehi ariā, anga, tauira rānei, no roto mai i te ao Māori. Ka mutu ki au ki te kaha ake tā tātou tiki atu i ngā anga o te ao Māori, hei whakaraupapa i a tātou tuhinga, whakapuakangaranga hau rānei, hei reira ki te ai, rangona ai, te rongo mai whiti o te reo me ngā ariā o te ao Māori i roto i a tātou mahiranga hau. No nā tata nei e kōrero ana māu ko moe, mātau ko moe i waho, e kōrero ana mō ngā uri e noho ana i te taone. Ka pēhea tā rātou tiki atu i ngā tauira o te tai ao, o te ngahere, o te moana, o te awa mehe mea e noho ana i waenga nui ngā pātū raima o te taone nunui. Me kōrero tuku pēa tātou ki a rātou. Katoa he mōhio ki te raweke i te hangarau, i te ipurangi. Nō reira, koira pēa te tehi huarahi hei whakaratarata i te rā hunga e noho tawhiti ana i o rātou tūtohu whenua. Ka noho mai aku i rā mutu ki taku taha i ngā rangitata nei, ka pau i a rāua te 500 megabytes i te pōkotahi i runga i taku waia. Ka mea te ai ki a rā, kua pau i a kōru aku megabytes katoa, kua kore e hono ate ki te ipurangi, ki mau, kei te pai, auntie, kei te pai. Me hoko i te waia pai ake, nui ake ai o megabytes. Te āhua nei, kaore te rangatahi o e nei wānei e kaha aroana ki te moni, e aroke ana ki te megabyte. Ko te megabyte pēa hei taonga rā whānau, mā tātou tamariki. Hoi anō. Kia paku hoki atu rā ki ngā whakaro te Bono, i ki rā, te rā e tehi tāngata, ka hi kai ki tēnei mea ki te ariā. Kia rātau he āhuatanga no te ao mātauranga, he whakaro waitara. He paike atu ki te momo e whakaro pērā ana ngā mahi whakatinana, whakatutuki rānei i te whakaro. Kaore rātau e mārama ana, ko te whāinga o te ariā, he whakatuwhera huarahi, e tae ai te whakatinana, ngā whakaro me ngā wawata o roto o taua ariā. Kia puaki ko nei, te whakatau ākia takutunga noho nei, a Bentham Ohia. I ki rā i roto i a mātau huhua. Too much hui, not enough dui. Tino Bentham Ohia nei te rā reo, ne? Ko te whakaaro e kaue ana i roto i enei momo whakatūpatotanga. Kei ware a tātou ki te whakaputa kōrero tike ho honu rangi whāwhā. Ka mahue te whakatutuki i te mahi. Kei ki a rānei he kōrero i pahawa. Kei nui pū whāwhā rānei te āhua o te rākau. Ko te haere ngā tahitanga kēpea o enei āhuatanga, o kōrero rāua ko mahi, o ariā rāua ko hua te tino. E whakapono ana au i nā kē te hōhonu o te manawa whenua, o te mātauranga Māori kei roto i ngā whakatau ki, ko whakarerea mai e kui mā, e koro mā. Hei ārahi i a tātou, kia tau ai te noho a te hapori i runga i te mata o te whenua. Kia ora ai te tangata. Ko te hua o tēnei momo reo o te whakatau ki, o te kupu whakarite, iti te kupu, nui te kōrero. Nō reira, i tū atu i ngā anga, i ngā tauira a tai ao nei, i ngā ariā, hei tāhuhu, hei tū āpapara nei, mo a tātou mahiranga hau, ko te reo whakatau ki hoki, te tehi huarahi hei āwhina i a tātou,
ki te whakaū i te wairua Māori ki roto i ngā mahi rangahau. Hei matapihi ki te ao o nehe ki ngā whakaaro o tū nohu nohu mā. E kite ai hoki ngā kaupapa mātā mua, ngā mātā pono matua rānei, i whakaaro nuiti ai e rātau. I tahuri au ki te puka puka pepeha a te pāpā o Linda Ma, o tā Hirini Moko Mead. Anei ngā hua o te rārangahau poto āku. Anei ngā kaupapa, i whakatauki nuiti ai i roto i ngā pepeha a ngā tūpuna, a ngā tīpuna, nā Hirini Moko Mead, rāo ko Neil Grove. Anei te top 10 o ngā kaupapa, i whakatauki nuiti ai i roto i tērā kohinga whakatauki. Hei te ki te koutou 2016 ono te kaumā iwa nei, te tōpū o ngā whakatauki kei roto i te pukapuka rā. Ara, te mea tuatahi, te mea mātāmua ko ngā manu. Whai mai ko te kai. Manu, kai, e rua. No reira ka tāpiri pia i ena e rua. Ka nui ake ai tēnā. Rākau. Kei te kite tātou i ngā mātāpono o tērā hunga o e rāwā, i titiro ai ki o rātou tūtohu whenua, i titiro ai ki tō rātou tai ao, ki te tiki atu i ngā akoranga hei ārahi i te tangata. Kei tēnā o tātou tāna whakamauritanga i enei tatauranga. Heoi, mena ka tukuna ngā whakaaro ki a rere, ki te rārangi whakatauki, ka whakarerea e tātou, ki ngā reanga o a tātou mokopuna, e noho ora ai ko rātou i runga i te mata o te whenua. Hea hanga momo kaupapa ka kitea i a tātou rārangi. I tāku rārangi, ka mātua ko te reo, me te whakaaro Māori, me te tai ao, taku top 3. Hei te rārangi pea a ngā rūnanga aiwi, ka kitea tonutia pea ko te ika, me te rangatiratanga. Hei te rārangi tōranga pū, ka whai wāhi tonu pea te pakanga, me te kōrero, me te mate pea. Engari ko te tūmanako ka noho hoki a mahi me pukumahi, ki tērā rārangi. Hei te rārangi a te rangatahi, ka kitea te hangarau, te ipurangi, me te megabyte. Hei tā te kaumātua, ka pōhehe nei ko te megabyte he kainui. Ka kitea pea te marae, te whenua, me te wai. Ka pēwhea tāu nā rārangi. Ka pēwhea hoki te āhua o tō tuku i tērā rārangi ki ngā reanga e whai mai ana. Ka reo Pākehā, ka reo rua, toru, whā rānei, haina mana rānei, ka āhua o taurite pea ngā tatauranga a te rāwā. Ka whakairia rānei ki te pukamata, tō rārangi whakatauki, hei tiki atu mā rātau. Ka tuhia ki te pukapuka, ka ora te pukapuka ako ake nei. Ka whakamaungia rānei tō reo, ki runga i ngā pūrere, e mau ai te tangi, te rere, te iere, te manawa taki o tō reo, hei whakarongo mā rātau āmuri ake nei. Wai kā hua, wai kā tohu, ka pēwhea te ao o ngā reanga e haere ake nei. Aha kua tonu, ko tā tātou, he whāngai i ngā akoranga i tau mai, i a tātou rangahau, i o tātou wheako, i a tātou mahi, i o tātou he, i o tātou eke panukutanga. Me kore noa e hia o tātou uri o ātahi rā ki te tehi taukaia, ki te ao me ngā mātāpono o tō tātou i nāia nei, hei mātāpono o nehe mō rātau. E hoki nei aku mahara ki te tehi rārangi kōrero e kawe ana i te mātauranga o kui mā o koro mā, ki te reo Pākehā, i waihanga hiara i ngā tau o te ono te kau i tūranga. Hei kaupapa kohi moni mā rātau, i tapaina ai ko te mana o Manutūke, o taku tāne no Manutūke. Māori wisdom, te ingoa i runga i te whakairinga pakitara nei. Anei e tehi o ngā rārangi kōrero, e utonu nei ki tēnei hinengaro, hei wānanga mā koutou. Kei te reo Pākehā, nō reira, mā koutou e pānui ake. Māku e paku whakamaori nei. Tahi te ika pirau, tahi te ika pai, e rua ngā ika pirau. E kore te kūkupa, e rere ki te waha hāmama. Whāia ngā moa e rua,
auare ake te hopukia o te tehi mea kotahi. Kia mate rāno, ka moe moe ai. Ko eto kore, muranga kore. He matakahi maire e hinga ai te kauri. Tai ohi kōrero, pake ke whakaako. Kei tō muri ki te pakanga, e kore e whakaihu waka. Mā rake ana ā roto, pō uri ana ā waho. Ko mamae me huro, te puna māramatanga o te ruānuku, o te ruāhine. Mā te wahine ngāwari, tana toa, e tohu. Pai ki au te rā. Me te mea whakamutunga, keka ana, mū ana. E whakaatuhi ana e nei tauira, i te mea ahakoa ko te reo Pākehā, te reo kawe, kei te kite e au te whakaaro Māori, i roto i te takoto o ngā kupu. Me te hāngai o ngā horopaki ki te wā o tātou tūpuna. Ka mutu ko etahi e hāngai tonu ana ki ngā horopaki o e nei wānei, me nā karukuhia te tikanga kei muri i te kōrero. He taonga ngā whakatau ki kua whakarerea mai ki a tātou. Mai moa tia, wānanga tia. Engari, kia kore ai te manawa whenua e mimiti, whāngaihia te puna ki e tehi whakaaro hou. Koi nā te hua nui o te rangahau. Ki te whāiti aku whakaaro ki ngā rangahau e pāna ki te reo me ngā tikanga, ki tāku nei te tiro, kaore anō kia āta rangahaua, te panoni haeretanga o e nei pou o te tuakiri Māori. E ki te ai he hua, he rongoā, he huarahi rānei, e tae ana e te tangata te whai, e ora ai te mauri o te reo. E uai ngā tikanga i runga i o tātou marae, e whakaaro nuitia ai te reo, e te makiu. Te āhua nei, e mimiti haere ana te manawa whenua o te kōhanga reo. Mā tā rere tēnā o ngā kaupapa whakarauora reo, e whakarerea nei, e pikitia nei, e te hunga, e te nuinga o ngā whānau Māori. Te āhua nei, e tawhiti haere ana te reo o te hunga pakipaki, e ki nei a te manahau. Me tō te hunga e tutungi ana i ngā ahi o te wā kāinga, ko te hunga pakipaki ko ngā elitists hei tā manahau, tana kupu Māori, mo te rā momo. Te āhua nei, kua ū te reo Pākehā ki roto i ngā whakahaere o kawa o ngā marae maha o te motu. Te āhua nei, kaore te kounga o te reo Māori i te uaratia e ngā mana o te ao mātauranga. I nā rā, he nui tonu ngā kai whakaako e tukuna ana ki roto i ngā kura Jenny Lee, kei te whakarongo koe, e tukuna ana rānei kia noho tonu hei kai whakaako, a hakoa he nui ngā hapa o te reo, e whāngai hi ana ki ngā taringa o ngā tamariki. I puta te whakapātaritari a mau ko te pairi i te tehi wā ki te tehi hunga kaiako, me te ki, ka whakaai koutou kia tae mai te tehi tangata e hapa ana te reo Pākehā, hei kaiako reo Pākehā mō au tamariki. Ka tū, te haina mana ki mua i tō tamaiti, ka whakaako i te reo Pākehā, I'm very exciting to be here. Ka pēhea te āhua o tō ngākau i tērā āhuatanga. Engari, e hoa mā, kei te pērā te āhua o te whāngaihia o te reo Māori ki a tātou tamariki i roto i o tātou kura. Me he mea he tamariki au, whāia tēnei take, ki ona taumata. E harai te mea kaore he kaupapa i konei, hei whakangungu, hei āwhina i te rā momo. He nui tonu. Ko miti taku kauhau i tērā kaupapa. Mā te rangahau rawa, e huri ai te āhua nei o e nei kōrero. Hei, koi nei te take i pēnei ai. Koi nei e tehi huarahi, hei whai, hei rongoā, i ngā mate nei. Ko te wero ki a tātou ki te hunga rangahau, i roto i te whānuitanga me te rereke o ngā horopaki me ngā mate e pānei ki a tātou, me pēwhea e rongohia ai, e kitea ai, e whāwhāngia ai ngā hua o a tātou mahi, i wainga tonu i o tātou hapori, e ora ai tā tātou noho,
i te ao. Hei kupu whakarapopo tō whakakapi māku i konei. Kei roto i te manawa whenua o te reo rerehua o rātau mā, tō tātou tuakiri, tō tātou mana motu hake, tō tātou tino rangatiratanga, tō tātou ahureinga. Kei nui pū whāwhā. Don't be a hollow trunk. Kia ora tātou.